when I hear him calling attention to a matter of urgent public importance, kan donga members on top is to reveal to pu Ramthanmawia and Tangin Don Ania Ngani Ani hearing at Coach Hantele Adu Zota say to Rican so Mangatin Sibi Machuan calling attention he discussing Ilowa debate aning Ilem Lova then question hours le business dang kan kai ma a nei tu ti kha ani bok ti kha member 10 lo seta ila tuna member zon tak puram than moi lo somang po speaker kalome hey wena karon soi lai om ngai tur ka be sei kan power minister om lo ro chu poi ka tia chuti line kan speaker telegan house leader 10 remchang min ha siam sakhi kalom leni po speaker Mizoram 9 Legislative Assembly 7 session ogas ni somni panga sang ni somni paruk 0 hours tun lai soi lo tak mai le mitam tak mang an na smart meter chungchang soi na hun min pe ka wangin kalom tak setan wena katu sei tu hi ram nuk khoi thil le chungotin ngong turani wangin apoi mo tak zeta public interest dik tak ani ti kata lang hasadu ani kan ria che wangin sarkar lai pui chuan electric pek chuana man ruwa te ti changkan le thom that natur scheme RDSS chu kum sang ni sob ni phat July thla tangkhan tlang za ani kha he scheme noi hian India rampuma smart meter man tur ti ani ti chuan ni kum sang ni sob ni panga atangkhan Satnam Global Infra Project Limited tem mangin Mizorama smart meter wa na chu thotan anita ani sani somni parukum tira tangin smart meter wa to consumer tetan smart reading panga bill siam tan ani a chu bil thar chu mitam tak phurit le mangan na thlen tu alo ni ta a smart meter manga bill siam to china bill sana wanga complain atam em ani ama bill le thum le li la tam choi de po alom tanual ani pu speaker ati fia tu tan kami ria chian tak ten electric bill and pek dan thali chung tigan tar lang ange erila cheng sang ni za som ruk pasari meya sanga zakwa som sari pasari zuna sang ni za pathum ten choi thin ani tichuan July ni som sang ni som ni paruka smart meter an wa saka smart meter wa nuwa July bill lokala cheng sang sari somkwa pathum kai chota dor mai ani hei hi ni somthum bill ni lovin ni som ni pasari bill July ni lia tanga July ni som thum pakhat bill chau ani ngeng hea heda hian meter hluyemi niruk alatil sok bok ani hai di taka bill sang ta thut chu thil ni the ni lo ti in department of complain na chuta an thu ria chu July kha che sang sari zakwa sang sari samko pathuma an choi khan an electric banza chu unit zare samni pathum point prupanga ani athale ogad ni khada tanga bill local le tur an han en chuan ni somni pali chugin unit zakwa som pani a local le man der to ani ni khata chorwalin unit somthum pariat kal langani hato ba chuan unit sang haza somli vel galdon tina ani a bill tur po cheng sing khat chuang ngei don tina ani pu speaker khatin cheng sang ni vel pathin ta na cheng sing tel electric bill han pek zia te chu tunge ti nang le ani a mang klem jok mi pui wan tlang point cheng sanga bor hi an choi angai tlang pui donin alang bok ani heti ringot te chuan tu tenge bill pereng theyang
HTM maya mitar vir chakhi khoya mi nge sarkar hian alova hu chore reng le mitar hi virina vir char ni bera zora me puite min rok ani bera lom pu speaker amma mitar kan ngan digital energy mitar te ain ale tam takin avir chak jog ani ti hi alang chiang le ani avir chak dani unit som ni khalik atam jog su ni se azia tak po mai theye ma se ale thum ale li ale nga lai bil sang jog te alo nia electric meter ve ni chi ti tak maya reading a in thlau hi chuan thil dik tok lo om ngei ni in alang ani pu speaker smart meter kan mana wanga bil sang tak choi reng tur hi chuan din mun ma har sa jok te tan sin reng ngai na om do lo ani bil pek thelo wanga disconnect tur hi kan tam chho hle in arin om hetianga bil ti sang tu smart meter hi en fi a siam thale lova sarkar he min man lui tir zel ni chuan boy ne le har san na sa tak a thing chuak thei hi lang ti Allah omani pu speaker kan sarkar hian eng chin man hi kan ti sang lo ti chung si in aru kin lo ti sang re meni jok heti tak maya electric man asan chho tak mai le nge smart meter tang eng chin man sang tak lak hi sarkar sum tuak na ruang man ani jok mi ti po ngai tu na min siam ani pu speaker hetia kan electric bill lo sang ta thur mai hi enge achan ni tang sarkar hian smart meter rin tlak lo top hi min lo man ti ni mai lo mo smart meter te hi virsak turati danglam om ta jok nge chui chen abatul em pu speaker chubai pu speaker sarkar point ami puite har sanale mangan hi beng chut ngon san lo sala smart meter hi man chun jom zel an hi ma hian abil san vak chan te en chiana siam that put angai ni kan house leader minister omlo lai molatu ni angin wena po hian kan house leader za tak hi hian min lo chin che saksela tin ka ngen ngal bok ani pu speaker hemi chung chang hai chuan soidon la soitur tam tak abe bom po omo me ma se kan soi vek lo anga du tok don mai la wena 0 hour mi tam tak phuri thlen tu smart meter chung chang an ai okron out cho pui hian ra tha achuang nge ka basic tak mek me wani kalome le khanin he kan member zom tak hen tu ken zing da ko le achan vel chia khan ron thena ti chuanin kan house leader hi ei sarkara seifia du deu kan member zom tak kan nei tlat mai ka wati a kan minister ombok si lo wa acting mo kan ti don le katika varona kan house leader chuan accountable government tan chuanin member tenan mai mo chu chutia lo no remote chu diklowang minister omlo ma se ka react mai nge ti chunga te po lon tu kan sei ni sela la tu se kan house leader or minister zom ta ai o in chatiang te sei tu lo so ma speaker nge isoyang khan jindeu loka kan han riat thar mai khania a minister omlo boxi kan chang fia ve zo tak don lo te po ani na lai om theia chu ti chung chuan kan member zom tak te nan ngai poimawh ni wangin admit ni seng theiang angin kan in chang don nia kan han ti kha ani atobul atrangin han soi ila India rama power sem darna hemi distribution system hian electric tharui lo atame maya electric siam chua zat le kan manral ain buk tok lova chuan ram ele bar thui tak ahong ba ka power company le department ten an lo na sem ema
chu chuan mipui hena electric regular zoka pek chuan a konga te quality tha zok pek chuan a konga te na sa takin mason na dalani entinan electric meter thattok lo wanga du to ka welding machine lo mang ringot te omta se chu chuan an thenom te karin ati buai fowa electric man mila bil choi si lo ten ren mia lo electric an man awangin electric hrui na tuar thei bok energy meter thattok lo wangin energy management numal tak department in anei thei lova mi pani khatle ka wangin chung kutam takin an tuar thei ni heng te awang le chandang tam taka wangin Ministry of Power Government of India chuan smart meter mangvek turin installation and operation of meters regulation 2006 ati chuakta atul anga amen zel ni in amen hunung verchu sang ni samni paruka ani ti chuan India rampuma smart meter wa hiti ngai tura ti ania mandatory ani kan ti vedu love lo ti ngot kha athei lo ani tin khemi bill lo san chan hi han soile ta ila smart meter wa ma ai wa no bill san theina chan chi sang aomani atlang pui te chu pakhanna chuan meter man lai hi dik tok lo tame maya achunga soyang khian electric energy lo na chan tam berpo ani nge a meter lui dik tok lo thak nana meter thar smart meter wa ani nu chuan bill dik tak choi tur alo langa hei wang hian bill asan pha thei photana panina chuan smart meter hi remote manga reading lak tura duan ania nimasela wa nuwa network communication le billing system setting mal takti angaya wangin wa rolin remote manga reading lak ngal thei ani lova tin wa hun hi thalak lo te ani phei chuan hemi chung hian manual reading lak lai lok angai thina meter hu reading chin chia angai boka manual reading lak dana hian tidik lo pal om theya hei wang hian bil sang emokal sualemo om thei hetiang rin hel awmani chuan mani BL2SDO office aimo consumer care center number 0389 2322174 emo 2310169 emo WhatsApp number 6009192434 le 8132801559 ate complain ni se atulanga enfia mi pui te tran pui turin piani department chu ain peireng ani pathumna chuan electric department atanga phauna lama salava mani electric low in siam ve grid system energy export low nei te chu an export zat kha import angina langa hei wang hian electric man zat ai tam bi lom thei hetiang khe si chu PNE kal tlang lova an phauna la lava mani thuwa solar generation low nei ve ngot te chunga a thleng thei bok ani palina chuan smart meter hian magnet field manga electric meter khoidang lam tum tele meter khoi ching pen tu te a he theya detect theya chutianga external magnetic temper manga ti dang lam tum anom chuan full load reading akalin bill atisang theyani pangana chuan smart meter le billing system hrim hi diktham kim om theilova mihring ti sualima kholam fel helema om theya hetiang rin hel awmani chuan achunga tarlana hian complain ni se PNE department chuan thei top achua zelang tin billing period chungchang hi riat thiam ngai tak awm boka meter reading hi mihring manual reading lak ani thina wangin reading la tuin intam tak akal kwal chung le office lama bil siam chung hun man angaya wangin thakhat liam ta electric kan man kan choi chau thina entina August tha bil kan pek chuan June tha kan electric man tinani kha manuala tiani lai khan nimasala smart meter a chuan aruala remote manga reading alu thei to wangin tun ma harsan na chu kan pumpel thei ta remote metering system alak thei ani vele khan
sama selama bil kah kan soy tel angaya wangin billing period hi array lo thei talawani hetil hi technology masonen aken tel ngei angaya wangin ti lo thei ani lova nima selami puiten har sanan to lo nan hetianga billing period tam wanga bil sang ti chuan installment in bill hi apek thei reng ani amain manual in engamozat kan lo mang to kan lap pelo kha bil kha chuta smart meter anon huwa nuwa khan khata kan man kha kan pele taboka chuwa suan kan bil kha en chengila a period hi entrin turani thakhat bil anga ngai ngot thin tur ni lova ama manual ani lai kan la pek lo huam telin kan pek awangin a period a hun chunga tama wangin bil po asang lo thailo chu en fel vezel angai ni tin smart meter hian sim card anei veka postpaid mo takalpui ani bok thlatin energy reading hi thlatop ni nung ber zan lai dar som pania lak ani thina chu reading chu sim card mangin head end solution HES a .com ni in HES atangin meter data management MDA ma thon le ni MDA ma tangin billing software a bil siam turin alun le thin HES atang hian nitin electric mandan en fia thei reng ania mani nitin electric mandan hrechiang du chuan CCC WhatsApp number a khian zo thei ani smart meter hi energy sector a accountability le transparency am thei nan te energy management fel fai zo am thei nan te mi puiten energy kan mamon sang zel mila siam chuan a konga mason na om thei nan te le kong tlang ram le mi puiten ma kan son theina tura kailon poimo tak mai ni a chak takaram le mi puiten ma son kan do wangin smart meter wa me kitil poimo tak ania India ram puma malak mek na ni wangin state sarkar ang chuan chawsan mai thei ani lawani achunga kan talan ba ka hian bil chungchanga harsan na nei ten andu hun hunan complaint theina turin committee din ani boka executive engineer distribution division chairman anwaya Executive Engineer Revenue Division 2 Co-Chairman ni in Bill Chungchanga Harsan na theih engtik huna po atlen thei reng ani pu speaker system lui atanga tharahan kai reng hian buai na chin kan nei zela if miste po kan han ti a kan buai nak ani tuna SNS pars kan an kai chhole a kan buai le naka central atangin system tharte anon introduce a anni po in an thiam hal mai lo ve tlat thin te hi oma tiang khanin helai secretariat level a directorate ta district a thil thar alo thlen reng hian system an thak hian kan buai nak thina hei PhD a te po a thar anon tia a hlui ral to nu a thar omle ma si khata nat lo thok to bil pe thei si lo ang chi te kha om ta ke ni pe parle sakal tum po ni thomai chu tiang chu ania hei tuna te po e-file kan han ti tran ani jan lama te so po kha tam tak su kan buai nak kha kha tiang kha ne thil in thak thenga hian enge mo chen hi chu kan buai lo thei lo thina hei mi pui te point kan hriat thiam angaya tin a fel lo le a thalo lai chu kan ching fel zelanga kan han mang thanganga alo thale mai kan ti don ani kan sum se ani atlan hiam duai don ani tin apot rule kha tiang kha om don luk bok lo ani system thatak ani a lo in soi thai vak na na man chi po ani lova har san na om ang mi puite nan to te chu kan poiti em a chin fel dan kong po hei duan sa dia mani a hetiang hian mi pui te po har san nan nei phot chuan heng number a te a committee a te thlenzel tur ania tianga chuan sarkar in hongrenga department po in hongreng ti kha kan stoi du a ato bera chuan pu speaker sarkar kan nei to zong ten power bill hi ti punglo an lawmin ka hrelowa tun sarkar ro chu athutiama adinga power bill hi sumakan har sa le chungin kan la tipung lova tun tram chung hian kan tipung don bok lo ani kan thutiama kan ding zel don ti kan soi pa ni kalome le hello me